Hamixeweta ku va hi mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Ku endlela leswaku mi nga saleli ndzhaku nkarhi lowu taka loko hi va na minongonoko, tlhela ni mi tshikelela na xitlokwana. Eka siku ra vuntseu ra Mhawuri lembe ra 2022, Benny Mayengani na Mr Post va kumeke va rhambiwe eka ntirho wun'we lowu a wu ri eMerve A eXilovani, laha ku ri na ntirho wa nhluvulo. Naswona Benny Mayengani hi sikunkulu leri a va fanekele va ya eMerve A eXilovani, loko dyambu ingaku ra pela va hi tivisa leswaku ri va nge he koti ku fikelela eMerve A eXilovani eka ntirho lowuyani. Xivangelo ku ri hi ku va hlamusela leswaku ku ve na mintirho yimbirhi leyi a va buku ka yona leyi nga fika hi kotlana, se va boheki ku va va chuza wun'we laha va nga chuza ku ya eka lowun'wanyana va nga ha koti ku fikelela ku ta eMerve A eXilovani. Naswona vaseketeri kumbe valandzeri va vunanga bya Xitsonga a va tsakile ku va va vona Mr Post na Benny Mayengani va ya avelana xiteji xin'we hi sikunkulu leri a va fanekele va hlangana hi rona, ku nga siku ra vuntseu ra Mhawuri lembe ra 2022. Kambe loko se Benny Mayengani va ta va tivisa leswaku va nge he koti ku fikelela, sweswo swi vi swi tshova mimoya ya vanhu vo tala. Mr Post loko se va karhi va performa na vona va fiki va vula marito ya ku Benny Mayengani ku za va nga fikanga kahle va chavi ku hlangana na vona le. Hi ndlela yin'wana va kombisa leswaku Benny Mayengani u va chavile ku va a ya share stage na vona kumbe ku ya avelana na stage na vona. Nkandziyiso wa Mr Post loko va karhi va nyanyula tshungu eMerve A eXilovani laha ku ri na nhluvulo na ku va vula marito lawa hi lowu. Swisale swa cina problem ya swisale swi bananga ho hambana nkarhi wo ya fodanki leswaku okay loko wena n'waduku ncila waku na ndzeni hayi n'waduku ncila waku na ndzeni khukini a wu tangi na ndzeni Ncila waku n'waduku ncila waku hakelini a wu tangi na ndzeni ncila waku n'waduku hi muchava phosa ncila waku na ndzeni ncila waku n'waduku ncila waku muchavi ncila waku na ndzeni ncila waku DJ ingoma yatalala bankwanu na Yes. I love you, man. I love you, Mr. Post. I love you, man. Come round the pot. I love you, man. I love you. michila yaku wanze Ncila waku n'waduku ncila wena waku n'waduku ncila waku na ndzeni ncila waku n'waduku ncila waku Disamba yafika ncila waku na ndzeni 6 million mita hakela ncila waku na ndzeni ncila waku n'waduku ncila waku ani muchavi michila yaku wanze ncila ani waku muti n'waduku ncila wena waku n'waduku ncila waku na ndzeni ncila waku Swona swi languteka ingaku swi na ntiyiso leswi Mr Post va swi vulaka swa ku Benny Mayengani va chavi ku ya hlangana na vona le Merve A eXilovani. Leswi endlaka leswaku hi vula leswaku swi nga va swi ri na ntiyiso kumbe ehleketela leswaku swi nga va na ntiyiso i mhaka ya ku Benny Mayengani loko va ta avelana na hina postara ya ku va ta va ri eXilovani a ku ri siku ra 28 ra Mawuwani lembe ra 2022, kambe hi sikunkulu va hi tivisa leswaku va nge he koti ku fika. Se hi nga tivi leswaku ri la xikarhi laha a ku endleka yini, xana a va nge za va swi vona leswaku ri a va nge koti ku fikelela ku ze ku fika sikunkulu na. Se hi mhaka sweswo hi nga pfumela leswaku a va tsakelanga ku ta eMerve A eXilovani hi mhaka ku tiva leswaku va ta fika va hlangana na Mr Post. I mavonelo ma hina. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi xandla ehenhla ka xin'wana xandla, seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel
hi le xigodini.